Chamgei chamanikab Jehova eng ui tugul ole omitei. Ane boiyot Amdoindet Arap Nabei. Kongoi betut neuni nekachobwech Jehova sikobit keng'alal ak okwek. Kiking'alal eng betut nekiami yu akobo ole kikinamda Jeiso eng suriet neo. Kikiro kakenam Jeiso akimut akoi taitab tisik cheechen kokakondochi kundit Judas neng'wektoindet nekiakikochi rabisiek 30 chekergei ak siling 150 ako kialda sarunindenyi, kialda kiptaiyandenyi. Ko kikiro akoi kirwochi akityach Barabas nekoto Jeiso amu kikirwokyi Jeiso ako kitok komatinye kiy, kikikikyi kityo, lakini kocham biik Barabas amu nenywa. Ara is eng betutab rani kemoche kebe mising orit amu kimoche kikaegei utokyu nematya asikebe boroinwekab tuguk chechang eng kanetisiet netinyegei ak kimurtoiyot. Amu kimurtoiyot ko kwenetab kanetisiet tugul. Kiy age tugul kikamwoiwok ale kong'ete tulwoni kochortogei akoi taunet ak kong'ete tulwoni nyokwendi akoi tun kekere kurgetab rirenet. Yutok ko kwenetab chomyet ako yutok yekiborune Jehova kole inendet ko chomyet amu kikoito werinyi nekikinegei. Ngokoito werinyi kokekoito kiy age tugul nemi kipsengwet ak konorwet age tugul ak tetut age tugul kokochi chito. Kikon zawadi ne inegei nengelusye kokakicham. Ara eng betutab rani tupchosiechu amoche kiro ng'alechu. Ng'alek chemi bukuit ko ng'alek cheechen. Kotomo kiro amoche kesa. Baba Jehova ndoiwech eng ng'olyondeng'ung eng tamirmiriet ne tilil eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. Kimoche kiro biik chekimi kapkirwok. Mi amune sikekere tukchu. Kimoche kiro tukchu sikenai chito ne inet eng meetab Jeiso ak ole kikibarta ak tetutiet nekitet biik chekitinye weket neo. Naila Jeiso ko kiwendot ako kiyai kwong'utik cheechen akobarta kwong'utik cheechen ipkonam biik nekingwendi komi biik elipusiek cheisubi. Ikose besio yekiboe biik 4,000 ak ikose besio yekiboe biik 5,000 amakiit chepyosok ak lagok. 1,000 korok kokatebi ng'ony biik kobur ko misikiatab biik. Sikele 2,000, sikele 3, sikele 4, sikele 5,000 ako ne muren kityo siketesyi chepyosok ak ketesyi lagok. Hey, kimako rahisi. Chichi ki bortonyo nekikure chi amu bortab chi. Ak kekure Jehova amu Jehova. Kisamat kebeberwek 2 eng science chebo lab nebo kipsengwet sikomugak kesorwech. Kero ng'olyondenyu. Biik chekimi kapkirwok ko kiakot ng'o. Kimoche kiro kotomo kebe ng'alek cheechen kemoche kiro
bichu kimi kapkirwok kimi biik chekipcheunegei kebeberwek somok kapkirwokoni. Yes, kapkirwokoni kekure kapkirwoket neo. Kikolecho kilen Senahatrin anan ko Senahatrim, kapkirwok neo nemugul. Eng orititab kapkirwokoni komite biik tugul orit. Kiyuto tebe bichu korwochi ko holit nekikichongan koik chekile Hugh Stone, koik chekipotpoti, koik cheuen. Kimakomuchi kopenetraten ki anan komi orit kapkirwokoni ko kimi yeribot yesep sikorwoi. Eng kirwokoni ko kimite biik cheterchin. Eng orit yu komi grupitab biik cheng'olole akobo tekset akot nebo hekalut. Eng orit yu komi biik chebo parliament, legislative akomi judiciaries anan ko judicial akomitei executive. Yani ing orit eng serikalitab Israel yautik. Melen ki biik che rahisi chekimi yu. Eng orititab serikalini komi kora ketelelchi serikalit ak ketelelchi ng'oliotab dini ing orit yu. Kero ing orit ko kimi kapkirwok ing kebeberta nebo oeng komi kapkirwok nebo biik 23. Kikure nito Minor Senahatrim. Ing orititab Jerusalem ko kimi grupisiek choto, grupisiek oeng, 23 ing Jerusalem. Amache iro pichait ndugu yangu sinai ile kine kapkirwokoni nekikirwoke kotiokindenyo Jeiso aketil ng'alek ipkoek rumisiet nekakipar en tulwetab Kalvari. Kero eng kebeberwek chutok ko kimi kebeberta nebo okiliek somok. Okiliechu somok ko cheirwokoti irwokindet nebo city Jerusalem. Anan keba ketit ken ng'alek chobore tilyong eng katikati nebo biik komi bichu somoku, kirwokik somoku. Akoi ko bichu korokukei tugul nyokoek kapkirwokoni, kapkirwoket neo. Eng bichu ko members ko kikakipcheune kebeberwek somok kuyo kamwoiwok. Ako eng kebeberwek chuto somok yes, kale kikipcheune kebeberwek somok. Katomo amwoiwok noto, kamwoiwok chekikipcheune kebeberwek oeng. Kebeberwechu somok ko bichu somok ilen kebeberwechu somok ko biik 23. Bichu 23 ilen 23 konyil somok ing kebeberwechuto somok, ing orititab kebeberwechuto somok. Siamwaun alechin akot ng'o. 23 konyil somok ko 69, 69. Tatya ketesyi rubeiwotab tisindet neo netebe ng'echeret koek 70. Atya ketesyi tisindet neo netebe ng'echeret koek biik 71.
Rubeiwot koyon momi tisindet neo koteben ng'echeret. Kero ing kebeberwechu somok ko kikipchei kabilani. Kebeberta netai ko kebeberta nebo tisik. Grupit nebo tisik. Tisin kityo chemba nebo tisik. Ing orit yutok yu ing kapkirwok nekibo Jeiso ko kimi tisik 12 cheosen chekikoba retire chekitom kobek baiten. Ki agenge ko Anes no kiimuch kokimit ofisit akonam ofisit ing kenyisiek 50. Ma inendet nekinam kenyisiek 50, kitinye werikyik chekiek tisindet ko nyakosir kowo no kinokune age, kwo no kinokune age. Kitabunji kapchi. Ing let konde Santana nekikure Kayebas. Ikere kiokyopan ofisit nito kapchi kenyisiek 50. Bwana, hapo ni mambo. Ker anyun kebeberta age ko nebo biik chekikure Rabi. No kikose komwoe Jeiso kole amokure chi Rabi, amokany kekure nok Rabi. Amache asomonwo ng'oliondonoto kitabutab Matayo 23 koite 8 komwoe kolen ako amun kekure nok Rabi amu agenge konetindeng'wong akotupche akwek tugul. Koite 10 amacham kekure nok kandoik amu agenge kandoindeng'wong Kristo noto. Bichu kile Rabi ko ki biik makwapainik chekicham kolosugei kabisa akekonyiti. Ngosirto kole ibutyini ng'uny isebeboni. Ki bichu ko biik chekikoromen konetik cheboto akot Gamaliel kimi orit nito Paulo. Ngikas kele kenetin Gamaliel kou yo kewe Harvard University. Melen kiroisi. Biik chekikinet ng'atutik kicham kobortogei ak ngoroik cheechen kobendi ole mi sirosiek sikelen kityo Rabi, Rabi, Rabi. Ngiro kele ai rono kikoit chimoget. Yekitupche nito ko grupit age. Grupit nekatai, grupit nebo oeng nebo Rabi. Grupit nebo somok ko nebo boisiek. Elders, patriarchs. Chutok ko boisiek chemite katikati nebo serkalini. Asimaterteriot kei. Panapo wazee hawaharibiki neno. Kiuto komi boisiek cheechen. Kimi akot boiyot chekwo akot Nikodemo. Kimi akot Joseph nebo Arimathea checho kikere kosugishoni Jeiso kimurtoiyot. Ki Joseph akot nekikon kereritnyi ketupchi Jeiso. Bichu ko kimi somoku chekimi Jerusalem. Mokorek. Kimuchi kong'et agenge akopai bororiet ing kenyisiek 10 nemarortoi. Melen kiroisi. Chutok ko grupitab boisiek. Ako chutok chekimi kapkirwoketab Jeiso. Ng'alek cheechen. Eng yutok yu eng kapkirwokoni komomi chi kikokichop kapkirwok kechop kole konyo kuno
kokwolo kole yani ing kimasi komi biik 35 kimasi ko biik 35 yani kimasi ak kimasi ko kikokikwol kabisa kole eng ole kiteptoi eng kapkirwok ko kimi bichu eng katikati koyobo tai ko kitebe tisindet neo kimasi ing yuto nekit tisindet komitei koronindet ak kimasi komitei koronindet neimuchi koker chito kong'ololi. Chito ko kikikonye nyokotebe kwenetab kapkirwok. Nemyeutab katam ko kisire kityo malalamiko chebo bawarinik accusation kityo kosire. Ko nemyeutab tai kosire tuguk chekakisirto ole kakikerto akisirto ng'alek. Melen kiib kapkirwok ne rahisi. Kimi biik tugul che kong. Korok ichut ofisini kemochei koi kipsomaniat. Kimoche chito nekisomonji sheria ak koik biik chekisomonji ng'alekab sciences alak ako biik chetinye experience chekakobun senahatrin cho mengechen kotestai akoi kochut oleo. Kibichu ko biik che kong chetinye kenyisiek cheyomegei. Melen ki rahisi. Amache akonin pichaitab kapkirwok. Kapkirwok nekirwokyin Kiptaiyat Jeiso aketil kemurmur ng'alek kirwokyi. Ki kapkirwok ini komugul kong'ete neo akoi nemining ko kisiebe koba komasak. Kinyitei biik Jeiso ini. Ibwoti kwomdoi Jeiso kole bwa akwek sirik ak Farisai. Ibwa chokere alak bounatetab kipsengwet ako mobendi. Ibwa. Melen ki rahisi ichot biik tatya korwoi koterterit bwana. Ki lazima kobwatkei. Kinyitotin kabisa. Kikakepangan kapkirwokonet Jeiso arawek 6 let. Ako kikauit kabisa. Ang yoto ketebie ing mwisho konekit koit Pasaka kokon mwanya chito nekekure Judas. Koingian katikati atya koleito ami angen komie. Kokon boroindo amu kimakimuchi kibesio. Akot bichu korok kobendote tugul makingen kele Jeiso ngiro. Kikere kityo action ak eng dakikaisiek cheng'ering'en komatakingen komie kobate kole Judas nekang'ututanai ole notok kikobityo kutuswek tugul kirototin metowek tugul. Halo. Amache iro pichaini ndugu yangu. Siko makoboen ilen kikikartat Jeiso kuyo kitubo ng'al. Melen kitubo ng'al cheterteren cheu chobo atindiotab ulela anan ko patapotea. Lakini bichu ko king'ololi bichu kutit agenge. Kinyechigei komasak. Age tugul konerechi. Lakini kimi kityongon biikab Mungu orit chekimakochome ng'alekwak cheu akot Nicodemus, cheu akot Joseph nebo Arimathea cho kikere nyipkochoru Jeiso akonde kereritnyi ekaba Rwandet. Biik cheng'ering'en ing kurititab kunditab biik chekong'e. Kapkirwok ngiro nemami akot okiliot neteteoni chito. Chuto ko ng'alek chekitestai eng kapkirwokoni. Lakini amache aborun ng'alechu. Eng kitabutab Mathayo
26 koitet 57 igere ile kikiyai boisioni eng lembechek kikure chito tisindet lakini pongoni lembechek ako pongoni kopar chito koitet 57 komwoe kolen kale akicheket chekikanam Jeiso kokiimut kwo kotab tisindet neo nekikure Kayeba ole kikakiyumchigei sirik ak boisiek ako kisubot Petro eng olelo akicheng tisik cheechen ak kapkirwok koitet 59 komugul baornatet nebo lembech akobo Jeiso sikobit kobar inendet. Inget ile melen kikichomchin serikalitab Ebranic koyai kiy anan korwokyi chi aketil ng'olio neuyo kakitil kebar chi. Kimakochomchin serikalitab Romanik amu kitawalani Biden. Lakini kicheng'e chito nengipkemwoi chito netile ng'alek kou governor. Ketile ng'oliot nekakikon baornatet ne nin kopangan lembechek kole kochubis kochub akot kainetab Mungu ko kitinye tilyandi ne governor netoropindet ng'alekab dini. Manoto kito ne inet. Kecheng'e ng'alek chemoche kotinyo ko serikali ing buchochesi chekergokyo kibo Barabas. Lakini kobetyo ng'alek kitaburburan akoi mwisho akoi kityo kochamdagei Pilato kityo amu wakat nekilen okoiyo ikartat ingwo chicho ipkoker kole kabengo tun kong'emwo kaina ako ngot kotestai keyai appeal keba tai kocheng'e akot sikofutanan kasi Pilato olorono kimwong kou neut olekalit kartatate chekitupche ker ng'oliondoni amoche amwaun ng'alechu ing nwokindo. Kero ing kitabutab Johana 19 koitet 5 komwoe kolen komwoe ng'oliondoni kole yautik koitet 5 kolen komong Jeiso anyun konyo sang kokakerat metit eng ngatietab katok kolokonu ngorionoto arus nebirir ak kolenji Pilato bichoto oker chichi anyun oo. Yekingoker anyun inendet tisik che echen ak kiptainik kobolyo kole ikartat kolenji Pilato omut akwek inendet ak okartat amu manyorchi lelut. Kowol yautik kolenji kitinye ng'atutiet akanyol kome amu ng'atutionoto amu kiyoegei koek weritab Jehova. Ayaigei koek weritab Jehova. Atya kole kitinye ng'atutiet. Ki ng'atutiet nekitinye yautichu ko ngiro? Ingiro ng'atutioni? Ker ng'atutiet nekitinye. Oroni ng'atutiet nekitinye. Kitabutab Kalewenoik ing chito nekayaigei koek weritab Jehova komi ng'atutiet nekisoman bichu nekitinye bichu. Amu eng uchunguzi igere kotinye ng'atutioni 26 kitabutab 24 ateptab Lawik 24 koitet 16 komwoe kolen kale ak inendet ne chubei kainetab Jehova kebore iman. Loge koik iman tuyet komugul chichoto ako
bunotyo anan ko ikisikyi gaa kiborei ye kachub kainet. Chito ne kachub kainetab Jehova ko kicham keloge koik, kingen yautik kabisa. Lakini urani tiendo kole okartat kitinye ng'atutiet. Ng'atutiet ko keloge koik, lakini kale yu okartat. Ikere katabangenso. Mwoe kit age ye akwae kit age. Kergong yokilen ibatisan tatyo kerongyi beek. Amu ibatisan ko kakile by immersion. Kinde beek orit. Lakini imuchi imwa ile imash tatyo irongyi beek. Kemwa tuguk che tofauti. Kero. Amache awong amwae kouni. Ing ng'olyondoni eng kitabutab Johana 10:29 akoi 31 ikose kong'ololi Jeiso kolen ane ak kwanda ko ki agenge. Kokoite 30 ikere kanam biik koik komoche kolach amu kingen komie kole nebo iyoniege kainetab Jehova kuyo kechub Jehova ko lazima kelach. Lakini urani len okartat. Ne nekayemak sikele okartat in patala nebo kelage koik. Mi ng'olyo neoo chekitupche nekiwendi koyooksei nekikukeni kipsengwet. Amu eng kitabutab nekibwote ng'atutik 21:23 ko kikimwoe kele choru chito nemiten nekakikartat simatebe musiot ketit nekakikartat amu ng'wonitu. Amu chito nekikiyoni kele chito nekakikartat kotinye ng'okisto neoo. Ng'okisto nokergei ak meet nebo oeng. Urani kero kale eng yu eng kitabuneb Galatiek 3 koitet 13 kale kityachech Kristo eng chubisietab ng'atutiet ye kiek inendet chubet akobo achek amu kikisir kele chubot chi age tugul nekisonginin eng ketit. Kikisonginin, kikikartat sikele chubot amu tengekto ko meet. Chubisiet kiib iman ng'woninwekyok, kiib kebebertanyo, kiib chubisienyo amu kimwoe ng'atutiet kole melektab tengek ko meet. Notok amune sikole Jeiso ngomukokse koistoenogei kikombani, kikombet nekinyita sumu chebo meet, ne meet nebo koikeny. Kikikwetyi ing kimurtoiyot. Kichunchun ng'alek asikotorchigei Yeso yeinet ole imuchi kosorwech achek ing ng'wonindab tengek chekikimi chini ya sheria under condemnation of the law. Chekitupche kikotyachech Jeiso eng korotikab arwet. Korotik che itendeni chebo Emmanuel ngounege ikochigei Jeiso tai logoiwek chamtegei. Korotikab Jeiso kouni tengekwokik tugul. Kikesorwech nebo koit nenyo kipsengwet. Kikiyai kiptuibotoi eng meetab Jeiso, lakini kikikwetyi bunyot eng kimasin sikomukak kesorwech kokeny. Noto amune kingokakoro setani kole angoikono kamach kwai kiy kole chorugei kole simai mkombozi. Mkombozi ni Yesu ako kikityachech. Ngiberurin akondoun Jehova akikaskei amu katyaknatet. Ingesa Baba Jehova, kongoi amu logoiwek chemiach, kongoi amu ng'oliotab kimurtoiyot, kongoi amu boisiet nekikonugei ityachech eng ng'wonindo ak meet nebo koikeny eng tetutiet neoo nekibo biik chekichobei koisto sobeng'ung akobo achek. Kongoi amu katyaknatonoto kakikonengei ityach age tugul nekanyonjin eng betutab rani ak nekakoningei inyochi gaat. Kakisomin asikobit itebi kobotech akiwal sobenyo
ak bandanyo eng korotikab wering'ung chekitumdage eng Calvary. Kisoin eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen.